Pulong no sarikaka pingan. Anini a rumial. O bitaongan no mita to tapang a rumial. Talazua caay ka filu a masaopo kita a milihay. Nikaurira, mga ay kita pakai ni ipakilatan no kiukay a sa pilihay a kami. Atunini a nisangaan no kiukay a eka. Amalatsay ko falujot no mita amitaong to tapang a kawas. Tatuyan ko fangzay tutal ato sa pahamak a rahyo. Amipatala to falujot. Mami sa tapang to ko lehay no mita. 各位姐妹弟兄平安，今天是主日，是敬拜上帝的日子。虽然因为疫情的缘故，我们无法一起聚会礼拜，但我们可以按着教会所制作的主日家庭礼拜资料，以及所拍摄的主日礼拜影片，同心合一来敬拜上帝。请预备好圣经以及赞美诗歌，礼拜准备开始。Pulong no sarikaka pingan. Anini a rumial. O bitaongan no mita to tapang a rumial. Talazua caay ka filu a masaopo kita a milihay. Nikaurira, mga ay kita pakai ni ipakilatan no kiukay a sa pilihay a kami. Atunini a nisangaan no kiukay a eka. Amalatsay ko falujot no mita amitaong to tapang a kawas. Tatuyan ko fangzay tutal ato sa pahamak a rahyo. Amipatala to falujot. Mami sa tapang to ko lehay no mita. 各位姐妹弟兄平安，今天是主日，是敬拜上帝的日子。虽然因为疫情的缘故，我们无法一起聚会礼拜，但我们可以按着教会所制作的主日家庭礼拜资料，以及所拍摄的主日礼拜影片，同心合一来敬拜上帝。请预备好圣经以及赞美诗歌，礼拜准备开始。Pulong no sarikaka pingan. Anini a rumial. O bitaongan no mita to tapang a rumial. Talazua caay ka filu a masaopo kita a milihay. Nikaurira, mga ay kita pakai ni ipakilatan no kiukay a sa pilihay a kami. Atunini a nisangaan no kiukay a eka. Amalatsay ko falujot no mita amitaong to tapang a kawas. Tatuyan ko fangzay tutal ato sa pahamak a rahyo. Amipatala to falujot. Mami sa tapang to ko lehay no mita. 各位姐妹弟兄平安，今天是主日，是敬拜上帝的日子。虽然因为疫情的缘故，我们无法一起聚会礼拜，但我们可以按着教会所制作的主日家庭礼拜资料，以及所拍摄的主日礼拜影片，同心合一来敬拜上帝。请预备好圣经以及赞美诗歌，礼拜准备开始。Pulong no sarikaka pingan. Mamisata pang ko lehay no mita. Sinanutan ita ko falujot. Mi mokto kita. 我们一同默祷。
Malah cai kita mi pahmek, lumatiu kita to fang zalai alatiu, itini dulu soot. 我们唱诗圣诗300首。Sila itai jiyes, di tanan ikan mangay, utang lang zai kami, ji celai kumira. Sila itai jiyes, sila itai jiyes, sila itai jiyes, sama diri sular. Patay ni Yesus jika misau-sau ay turaraw, mafawah ko at lawang, api jumulan ita. Sila itai jiyes, sila itai jiyes, sila itai jiyes, sama diri sular. Hari pacapai jiyes, takuan tahalaot, ano sakaliasan, baka jumur karayan. Sila itai jiyes, sila itai jiyes, sila itai jiyes, sama diri sular. 弥多论kita， 我们一同来祷告。Matumasay ko ulah sila itay wama niam I kakarayan. Talamikan siya kami to pikril, to bitlipot no miso, rakat no orip no niam, to na matalipay to tsay ripay. Alihay ko maritumahan no niam, ila ko kangaayan kahamakan, ila ito ko karurayan kapaslasan. Mangarap kun karaw-raw no falutso no alumanay anini, siya ayaw kun katataang no lifong Omaaw leng kisoko pitiaran no urip no niam. Anini rumiat, o pitaongan itisanan rumiat. Dahil say kalatsay masa opo ilaluma no kiukay ko lehay no niam. Ikaw rira, itini iluma no paitama kami ami pacakat to taong. Nanay palamatan no miso ko kahatsatsay masa lutsutay ko falutso ikaayaw no miso wawa no miso sarikaka no niam. Tapakani pitaong tisanan, pakai ni pilayap dunia tu suanu fangcai total sifana no misoi, osaka tanutek, osaka ikes no pitier dunia. Ikan sya kami wama, pakai ni ngangan no tapang ci Yesus Kristo ami tolon. Amen. Malat sai kita ami saosi tu suanu kawas itini fangcai total. Itini MAROKO sakamutep atsefang turu ku safau atosir tangasa 6 ku safau atosir. Itini MAROKO Sakamutep atsefang turu ku safau tangasa 6 ku safau atusir。今天所要读的经文在马可福音的第10章13节到16节。Uflih no fang zarai atulal, ufalo hai asesyo itini I semuot falu pulo ira kutusa, semuot falu pulo ira kutusa aflih. O katalangai tata akai asesyo tini falo hai akataterekan siwa pulo ira ku falu aflih, siwa pulo ira ku falu aflih. Anu mafulih to numita pamata henda minengneng saosien numako. Itini MAROKO sakamutep atsefang turu ku safau tangasa 6 ku safau atusir. Suasa itini fang zai zulai. Ira ko patay raay to kamangay wawa iji yesan. Mangaray changra papikapa ji yesan to wawa nangra. Nikaw rira kakateren no nisawawaan ningda changra. Yo maaraw ni Yes kunini makater jingda ta paswal sa to nisawawaan. Pakunira han ko nikatay ni no wawa itakwanan. Akalalangan changra. Nahani o matini ay wawa ko finaulan no kitakit no kawas. Haratengen namo ano caay ka matiya o no kamangay wawa kupilayap to pikuan no kawas caay ko mamala finaulan ningda han ningda.
Saka afufu hantu niyes kuya kamangay awawa hat sa zayen ningra amikapa zangra pakalamer saan kuswal dini放在主lat liawen nako sanukaping。马可福音第10章13节到16节说，有些人带着小孩子来见耶稣，请耶稣摸他们，门徒却责备那些人。耶稣看见了就生气，对门徒说：“让小孩子到我这里来，不要阻止他们，因为上帝国的子民正是像他们这样的人。你们要记住，凡不像小孩子一样来接受上帝主权的人，绝不能成为他的子民。”于是他抱起小孩子，一个一个地摸他们，给他们祝福。以上。Anini o haratengen nomita o patusukan no kimati ka matiya o kamangay wawa ka matiya o kamangay wawa 当要像小孩子一样，这是我们今天要一同领受的主题。Sarigaka mabulong unani sa osian nomita aswan fang在主拉anini arumi ar upi palamer no tapang jiyes do kamangay wawa nigai tiai pasifana haza jingra do mirao laya alumanay tamtao ka matiya o kamangay wawa ku tamtao ta pakapitsumur itini ikitakit no kawas malafinaolan ninda saan jiyes。我们今天所读的经文是有关耶稣去祝福小孩子的一段记载，但同时间耶稣也教导群众，当要像小孩子一样，才能够进入上帝的国，成为上帝的子民。Pahapinang jiyes, kamatia o pinangan no kamangay wawa, ta matatulong mala finaulan no wama akawa saan kutilit itinifang在主来。耶稣当时表明，人的心灵、人的生命当要像小孩子的样式一样，才配得成为上帝的子民。Ula saka pakani tu na suan fang在主来anini, malat sai kita aminanam toya nga ayay pinangan no kamangay wawa。O masarucutai ku falucu amiti tu kawas malah kaulahan nu kawas wawa malah kahmekan nu tapang afinaulan。所以从今天的这一段经文里面，我们要一起来思考，一起来学习如何成为小孩子的生命跟心灵的样式，也就是全心全意来信靠上帝这样的一个信仰态度，使我们能够成为主所喜悦的儿女。Apakah itu na suanu fang在主拉sakat在我哈拉登恩努米达萨里嘎嘎。Itini fang在主拉pahapinang jiyes, upinangan nu kamangay wawa i ucai kaci hinapet ku falu cuat nangra pasolin tu tapang。首先，圣经让我们知道一件事情，就是学像小孩的样式，他有一个不存疑的信心。ucai kaci hinapet ku falu cuat pasolin tu tapang ku pinangan nu kamangay wawa。Ukafanaan nu mita pinangan nu kamangay wawa sarikaka, cai kaci hinapet ku falu cuat nangra。Pakasorin 장라 또 수알로 마도 아사이, pakasorin 장라 또 시파나노 마도 아사이。我们都知道有关小孩子的特质，就是他们会对大人所说的话、所教导的事情是不会怀疑，是完全相信的。这是一个小孩子的特质。Urasaga haneniyes ami pasifana tu alumanaya tamsau。Upitier tu kawas i。做刚刚爱只hinna不ku falu做在pakasolin tu kawas， 做刚刚爱mi liftai tu kawas， mi pakaketelai tu tapang ku lemak no tamsau saan ku suan yes。首先，耶稣在告诉我们，小孩子的特质是没有怀疑，全然相信。所以耶稣也说，所谓的信仰，乃是对上帝不可以有所怀疑，或是不可以对上帝有所试探。Upinangan nu tamlaw sarikaka, ano soolin pakaaraw nu mata tu pilahci nu kawas tumaan akafakan atlemakta pakasoolin tu tapang kawas。对于一般人而言，或许真正见识到了上帝所行的神迹，他们才会愿意来相信上帝。Kauruma atamlaw sarikaka, ano zai pilahci ku kawas tu tulun nu mako, ano zai pilahci ku kawas tu lungus nu mako i。在都pasorin kako tu nini akawas ilaku sanai atamlau。另外也有一些人，他们认为，如果上帝没有成就他的祷告，上帝没有成就他所求的，他就不会去相信这一位上帝。
unini ucai ku soalina ku falu cho amitier tu kawas u midi fetai ku kawas ku lemak ning rasa di kakak。这样的信仰并不是全心全意信靠主，这样的信仰是对上帝的一种试探。但一定一方在做拉，一定一kasalakan做拉一honi maaraw numita。Mararit amilifat ku Israel tamlaw tu kawas atau me pakaketel tu kawas ku lemak nang ra. Ucai ka tanete ku falu cho nang ra mitier tu kawas, ucai ka pasorin jang ra tu pikrit lu kawas. Atau mana ai jang ra ami hakelong tu nafalu cho anu kawas. Saka zai ka filo sari hatai sa ku rakat nang ra amilazad ku nini akuakuahan tangasa ikanan apala。在圣经里面，在出埃及记中有说到，以色列人他们时常做出试探上帝能力的这些行为，他们对上帝没有坚定的信心，他们并不全然相信上帝的带领，他们甚至不愿意顺服上帝的心意。这也让他们从旷野一直到迦南地这一趟的旅程当中，无法走得非常的安稳。Sarikaka mapulong swasa jiyes, kamatia o kamangay awawa, nahani masalutsur ko falutsur nang ra, ami tier tu tapang, masalutsur ko falutsur nang ra, ami harateng, ami tengir tu sifana no mato asay. Atau ciri hatai cangla itini afufu no mato asay saan ko pinangan no kamangay awawa。耶稣在当中告诉我们，当要像小孩子一样，因为他们是全然的相信、信靠他们的大人，他们在父母的怀抱当中能够感受到平安，他们对上帝也是有如此的信心。这个一定di pasifana numita tu kamangay amilizay masamaan ko pikirit no kawas i so kachihinapet sangra to bi tiput no tapang urip no tamlaw o masaruculay ko falucu nangra pakasorin no sini atlan no tapang。所以我们常常在主日学的儿童的聚会当中，我们看到的是孩子们对于信仰是一个全然相信的态度。Kapitulong kita no hatini ay apinangan no kamangay awawa. Masalutsut ku falutsut amitier tu kawas. Ta soolin pakatinaku kita tu sariput no kawas, pakatinaku kita tu ya nai kawasai arihalai。所以耶稣告诉我们，我们要学习小孩子的这种信仰的生命的特质、心灵的特质，全心全意来信靠主，让我们能够真正体会到上帝的看顾，真正体会到主所赐的平安。Tatulu itini fang za cutar sakatusa ohara tengen numita sarikaka maaraw numita palemeten nu kawas ko masaru cutai ku faluco amiti i jingdanan atamlaw。接着在圣经里面，我们看到耶稣所做的事情，就是主会赐福所有信靠他的人。Suasa itini enam kusafau atsefang enam kusafau atusir asipen numako saka afufu hantu ni yes kuya kamangay awawa hatsat sayen ningra ami kapa changra pakalemel saan kutirit ini enam safau atusir。16节圣经说，于是他抱起小孩子，一个一个地摸他们，给他们祝福。Anu sungiraan numita ami saosi tu suanu放在主那里，在个阿里海kutirit to pakai niai ipi palemel ni yes tu alumanai atamlaw。Nika honi maaraw numita sarikaka suasa itini fang za cutat mitipu jiyes tu tatlang caai rarima ai atamlaw mi palemel jingda to miti erai pakasorinai i jingdanan atamlaw。如果我们仔细读圣经里面的记载，对于耶稣祝福众人、祝福群众这样的记载并不是很多，但我们却可以常常读到耶稣在看顾软弱的人，耶稣去看顾卑微的人，耶稣祝福全然信靠他的人。Honi maaraw numita ko hatinia atirit mitiput jiyes to rarima ay atamlaw mi palemel jingda to miti erai i jingdanan atamlaw。Nika zaika rarit ita maaraw ko tirit ini fang za cutat to bi palemel ni yes to alumanay atamlaw。Uruma satu sarikaka itini itirit no fang za cutat i anu mi saosi hago aku nika aluman no masa opo ay tamlawi dengu fainayan ko masa osi ay zaika saosi ko fafahian atu kamangay awawa nahani
o sasafaay ko urip no fafahian ato kamangay awawa itini itiay shakay no yutaya ataplau。另外，在圣经里面，只要谈到有关计算人数的记载，大多都是以男性的人数为主，并不包括女性和儿童，因为在当时的社会当中，女性还有儿童，他们是属于社会阶级较低的群体。Usasafaay ko urip no fafahian ato kamangay awawa。Saka yung misaosi ko tamlaw hakwa kun ka aluman no masa upo ai在misaosi jangra doya fafahian ato kamangay awawa。你告你啦，萨利嘎嘎马布隆，在pina ai GS 以张然难，在pina ai GS doya kamangay awawa。Palamatan ni yes ko kamangay awawa saan ko tirin ko anini ai 放着来做烂。但今天的圣经告诉我们，耶稣没有拒绝孩子。耶稣没有拒绝这些弱势的群体，耶稣祝福他们。萨利嘎嘎马布隆，在边那爱有大帮基耶斯，有大上在爱的阿达老，你把人们进来都马萨鲁出来，古法鲁做阿米第二已经来难阿达老。耶稣不会拒绝软弱的人，耶稣祝福全心信靠他的人。阿多哦，你拉蒂万努米达乌瑞兹no放在阿拉六。itini turu suod rahliu. Suasa itini sakatsay ato sakaturu tusir no rahliu. Suasa itini fangcara rahliu sila itay jiyes tanan ukamangay. Utatlang tsaay kami itseray ko mira. Sakaturu hari patsafayay jiyes takwanan tahatlaos ano tsaay kariyasan katsumur kakarayan saan kutirit itini fangcaray rahliu. 如同今天的圣诗第300首告诉我们的第1节的歌词说：“耶稣恩待我们这些孩子，虽然我们软弱，但主却刚强。”第3节的歌词说：“耶稣永远陪伴我，如果不离开他，就必得进天家。” Anu rarima kita sa binaay ji Yesus Kristo itanan. Sa pilias jingda iti tanan. Mararit amitlipo jingda itanan utalang sa ay atamlaw. 即使我们软弱，但主耶稣不会拒绝我们，主不会离弃我们，他时时刻刻看顾我们这些软弱的人。Adu masa rujut kufalu jo ita mi tier I jinglanan I pada melen ningda kita amala wawa nu wama akawas。若我们全心全意信靠他，他祝福我们成为上帝的儿女。Sarika kaau nanay sama enu fangzai atingu kita mararit airako misa punerai falucu ika ayaw nu tapang。matiya ukamangay awawa ko pinangan numita masarucur amitier tu tapang. Ta itini afufu nu tapang jiyes I matumes ko dihatlay nu falucur numita。愿圣灵帮助我们，让我们时常保持一颗谦卑的心，全心全意来信靠主，使我们能够在主的怀抱当中常有上帝所赐的平安。那么把人们努卡瓦我们等一来读酸灵啦，米多伦给他，我们一起来祷告。Sila itay wama niyam I kakarayan miriaw kami tayni kaayaw numiso. Kami sa punar kufaluco mirungos tupi palamer numiso I tamyanan. Sorin wamaaw. Honi-honi marata ang kufaluco nanyam zay tupi haratang to sini atla numiso. Pakani I sifana ni yes miriaw kisami palal to faluco nanyam. Kamatiaw o kamangay awawa kupinangan nanyam. Kami sa punar kufaluco amasarucor kufaluco ami tiar itiswanan ta mala finaulan mala wawa no wama kawas kami. Tapakapitsumur kami to kitakit no miso. Nanay wamaaw mararit kiso ami palal to faluso nunyam. Honi-honi mi harateng to sini atlat no miso. Ta umisa puneray ko faluso nunyam masarucur misa itser ami tiar kisonan. Ta mapakalamer no miso ko orit nunyam. Mikansya kami pakaningangan utapang ci Yesus Kristo ami tolon. Amen. Lolo stadi kakak。masa si tolonai masa si lama ai atuki anini 我们这个时候一起来同心来代祷。sakat在uta tolonan numita sari kaka miharatan kita itini rakat no orit numita utamlaw iraku kangaayan to iraku karurayan ito. Ano masamaan ko orip numita I sari kaka nanay o masaruculay ko faluco numita amitier to kawasta pakalamelan ningda kita.
Pakani tini nilayapan numita aswan ufang za tutlan na diawan nu tapang ami paicer to PTR numita mi tolon kita. Maman yami kakarayan mikan sya kami itini rakat nu urip nu niam alihai ko maritemahan nu niam almak. Ira ko kangayan, ira ko karulayan. Nika pakani itu na nisi ayawan nu niam almak honi matulad ko falso. Honi rarima ku PTR anusai honi marataang kami itini kaayaw numiso. Apakani itu na suan ufang za tutlan na diawan numiso ami palal to falso nu niam. Osaka fanaaw nu niam ami sapuner ku falso. Matiya mangay wawa pinangan nunyam tani kaayaw numiso. Masarutsur ami tier itisonan. Ta suasa tini fang za tutlan sa ipidias kisutamianan, sa ipinaay kisutamianan ta upalamer numiso kami. Nanay unini ko nitatuyan nunyam amateri i falutso. Isaitser rumaka tara ayaw titini ilalan numiso. Ta urakat nunyam imatumes ko dihatay numiso ama. Ikan siya kami ito siniata numiso itamianan. Sakatusa utatulunan numita sari kakak. Unikata taang no lifungi nanay mararit kita pasara itapang akawas mitolon. Isi ayaw kita to hatine katalawan alifungi. Nanay patanan teken no tapang falutso numita. Nanay parihatayan no kawas urip numita to rumi amiat. Lumasato turunan numita o matayaray ising o kangkufu itini piuing. Nanay liputan no kawas jangda. Turunan numita o matayaray o tapatapang kakeritan no sefo ni harateng jangda maanan ko temak ami tenak to nini alifong. Nanay surin tamaan no kawas jangda. Ila ko nay tapang tahaneng jangda matayar ami temak. Ta surin mapalat saya ko falutso numita upurong no finaulan ami tenak o hatini ay alifong. Patulutan numita ijiwamaan sakapurong kita ami tolon. Mamaniam i kakarayan. Siayaw kami ito hatini ay katataang katalawan alifong. Lengkiso ko pitiaran nunyam mama. Patulutan niam i panumiso ko purong no finaulan. Patulutan niam itisonan o matayaray ising atau kangkufu o matayaray i piuing. Sarumi at sa jangda mitipo to ci atasa ai. Omaaw nanay sa pitulas kiso ami patanenteg o rip nangda. Parihatay janglanan. Paturutan yang tisonan o tapatapang kakeritan no sefo. Ni haratan jangda manen ko temak ami tenak to nini alifung i. Nanay ako nay kawasay taneng itini laluma nangda ta sa kafanaaw nangda ami sungira to temak ami tenak to nini alifung. Ami keris to purong no finhaulan ami tenak to nini alifung. Omaaw paturutan yang tisonan to purong no finhaulan. Nanay palat saya numiso ko falutso no niam. Ami harateng itini icai kafiru artemak iteng kiso ko tati edan nunyam dan kiso ko ice nunyam. Ta itini raruman sini ara numiso ihi solin olat saya ko falutso nunyam. Ami tenak to hatini ay katalawan nifo. Omao nana ukamay numiso ami kuras to nakkan. Nana ukamay numiso ami palasawal to hatini alifong. Ta solin kalam kam miriaw tani i kiukai ko polong no sari kaka mirihai masa opo. Nanay itini kararimaan niam i sa pituras kiso patsafay tamianan mediput tamianan. Ta itini katalawan alifong i sa ikaraw-raw kami sa ikararima kami pakasurin to pediput namuso. Ikan siya kami to sini atan. Pakani italaman ay ngandapang si Yes Kristo ami tolon. Amen. Dulu mi pacakat kita to king. Lumadeo kita to sa pahamang alateo tini 70 ila ko falo. Paca open ku kawas apaca katutireng anu lipa kakai ito anu patestui cai ko mamitulas kaku ami toor itapang pulungan ami patsakat ko orip ijiwamaan paca oven ku
kawas apa zakat dotiren sarutulen ku faluto ato orit matayar Sai ko mamitulas kako ami toor itapak pulungan ami patsakat oorip ijiwamaan. Sakapulong kita amilayap to sa pakalamer no tapang. Nanay, mararir irai tamuanan ko sa pakalamer no tapang ci Yes Kristo. Ato tatamanay ulah no wama akawas. Ato nibikapot no fang taray atlingu tamuanan amin anini tahira taos. Amen. Mi mokto kita, umitong lai mo tao. Taini ko lehay nomita luto ira ko papina hokok o sakatsay hokok tanga saan ini tataang hoko lifong saka o lehay no kyukay pa hanhan ho sa ka firo kita masa opo medihay tini kyukay nanay kita o sarikaka pakani itini pakilatsan no kyukay sa pidehay kami ato ni sangaan no kyukay eka at say ko faro nomita itini luma no paitemek ami patsakat to taong. Sa katusai, mararit ko hokok ko nini nanay pakani nanus ulah no faluso no mita ami pakingking ami lama to tayar no kyukay. Kingking no mita mangay patay ni kyukay pa free ci amunan anu sa paruan itini ipakingkingan na haku itini paputar. O sa katuro hokok o sa pedehay eka no kyukay anu cira ripai tara ayaw to ko tuki itini siwa ko tuki misatapang o ami ami satapang ko lehay nomita o kunini sa pedehay eka nanay patala ko kita ko falucho mi taong to tapang ta sa kasepat hokok o pi cakai nomita to sa pikini no ciukai to turu apulu amihtsaan ariko tangasa at saan ini arumiat ko pi toki saka kalamkam kita tera itini xiao cucang no paitemek o kasakumi mi patirit to tacakayen no paitemek no lumah to riko hatini ai ko hokok no mako nanay mapalemet no kawas kita nanay mararit kita mitolon o saka lahlawaw ko hatini alifong ta harakat kita miriaw itini kyukay masa opo mirihay nanay mapalamat no kawas kita pingan